mwongeye kwigomwa bakunzi b'ikiganiro Skashot, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugiye kugaruka muri update agiye atandukanye, ni update ziri kugenda zivugwa hirya no hino, aho ari amakuru menshi cyane ari kugenda asohoka umunsi ku wundi, ari kuvugwa muri politike, muri showbiz ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Rero kuno munsi tugiye kugaruka mu makuru agiye avugwa cyane ku igaruka ry'abaturage abari kuva mu Rwanda berekeza i Bukavu, cyangwa se abanyekongo bari barahungiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko bari gutahuka nyuma yuko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Bukavu. Kuri uno munsi rero nibwo waje ko bagaragara barimo barataha, aho tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa ku ifatwa ry'abanyarwanda cyangwa se abavuga ikinyarwanda batuye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abanyamurenge b'abanyekongo, aho birimo biravugwa yuko ngo umukwabo i Bujumbura umeze nabi, aho nabo babibasiriye cyane mu rwego rwo kubakora mu mukwabo. Barimo barabakeka yuko ngo baba bagiye bafite umugambi cyangwa se bishyize hamwe kugira ngo babashe kuba bahungabanya umutekano w'u Burundi. Rero ibyo byose ni ibintu tugiye kugaruka tuvuga mu makuru yacu tugiye kwinjiramo. Rero turavuga ku nkuru iri kuvugwa kuri Ariana Grande ndetse na Selena Gomez, aho nabo ngo bitaje kuba byaborohera cyane aho bari bitabiriye irushanwa cyangwa se competition bari barimo. Rero ni update tugiye kugarukaho nonaha twihuta kugira ngo byibuze mu gihe gito dufite kuba tuzirangije. Amakuru turi buhereho turavuga yuko mu Burundi hakozwe umukwabo wo gufata abanyarwanda n'abanyamurenge. Leta y'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura ku cyumweru tariki 16 Gashyantare 2025 yakoze umukwabo udasanzwe wo guhiga bukware uwitwa umunyarwanda ndetse n'abanyakongomani bavuga ikinyarwanda aribo b'abanyamurenge. Ni nyuma y'amagambo ya perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ahamagarira imbonera kure n'abaturage muri rusange kwitegura avuga ko u Rwanda ruri gutegura gutera u Burundi. The New Times ivuga ko abafashwe burijwe mu modoka ya polisi bajyanwa Gihinga na Bubanza bajya guhatwa ibibazo. Bafatiwe mu Cibitoke na Buterera uduce twiganjemo abavuga ikinyarwanda gusa. Ntabwo hatangajwe umubare nyirizina w'abatawe muri yombi. COC Media Burundi ivuga ko kandi hari abagande 4 nabo batawe muri yombi ahitwa Rumogi bafatiwe muri hoteli. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Perezida Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda ruri kugambirira gutera u Burundi ndetse ko yagiranye ikiganiro n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda kuri iyo ngingo, bityo u Rwanda rwasubiza amerwe mu isaho. Aya magambo kandi yaje akurikira uyu muvugizi we Gatoni Rosine Grant unenga abo yita abaturanyi u Rwanda. Bagize icyo bavuga ku butumwa bwa Perezida Ndayishimiye Evariste. Rero ni inkuru zirimo ziratrending hariya mu Burundi, aho ziri kuvugwa yuko abanyarwanda bamerewe nabi cyane, cyangwa se abavuga ikinyarwanda b'abakongomani aribo b'abanyamurenge, aho birimo biravugwa yuko nabo ngo batorohewe ndetse n'abagande mu rwego rwo kuvuga yuko ngo u Rwanda n'Ubugande birimo birefatanya kugira ngo byatake Burundi. Rero ni ikintu nabonye iki kinyoma kiriho ariko kidafite ishingiro, kubera ko u Rwanda kenshi cyane rwagiye rukunda kugaragaza ko nta gahunda rufite rwo kuba rwatera u Burundi, ariko leta y'u Burundi igakomeza itsimara mu kuvuga yuko u Rwanda rwiteguye kuba rwatera u Burundi kandi ibyo bintu bidahari. Rero ko umunsi umwe haje kuba hagaragara byibuza imikwabo imwe n'imwe mu mujyi wa Bujumbura yibasira abavuga ikinyarwanda bose, mu rwego rwo kugira ngo bagende ngo barebe nimba bataba ari icyitso cyo kuvuga ngo bazaheraho
bataka Uburundi. Se rero kuno munsi nibwo haje ko hagaragara imodokari za polisi z'i Burundi zipakiye abavuga ikinyarwanda cyangwa se abanyarwanda batuye i Bujumbura ngo bajyanwe kuba babazwa ibibazo bimwe na bimwe bakagira n'ibyo bagenda basubiza. Se rero another update ni update ziri kuvugwa yuko abanyekongo bagera kuri 400 bari binjiriye ku mupaka wa Bugarama bahunze Wazalendo bahisemo gutaha iwabo kuri uyu wa mbere nyuma yo kumva ko ibintu bimeze neza i Bukavu. So rero akaba ari abaturage barahunze n'ubundi ariko kuno munsi cyangwa se kwino tariki ya mbere kwino tariki 18 ku wa mbere nibwo baje kuba batahuka mu rwego rwo kugira ngo bagende basubire mu byabo nyuma y'uko bamaze kuba bamenya amakuru ko bimeze neza cyangwa se umutekano wongeye kuba waboneka i Bukavu. Another update ni update ziri kuvugwa ku abanyamerika Ariana Grande na Selena Gomez batashye amaramasa mu bihembo bya British Academy Film Award bimaze kumenyekana nka BAFTAs bitangirwa mu Bwongereza. Another update ni update ziri kuvugwa kuri ku mushumba Kiliziya wana undi ni Papa Francis, aho nawe birimo biravugwa yuko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis aherutse kujyanwa mu bitaro bya Augustine Germain Proclinic by'i Roma byatangajwe ko akomeje kuremba cyane ndetse ko ashobora kumara indi minsi mu bitaro. Nawe akaba ari uburwayi atiguza uko nawe bumere nacyo se bumurembeje, aho ubu ngubu arimo aravurirwa muri ibi bitaro nawe bisa aho navuga ngo ibintu nibyoroshye cyane. So rero turebe indi update tugarukaho kugira ngo byibuza dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi neza mbateye another update. So rero tugiye kugaruka muri gahunda ya menya nibi, akaba ari gahunda tugira ngo dukora cyangwa se amakuru dukora kugira ngo byibuza nawe ugire ibyo umenya utaruzi. So rero muri gahunda ya menya nibi tugiye kuba twaganira ku buryo navuga ngo bw'amavoka, ariko wowe utega amatwi gusa ubundi nkubwire se ibi bintu vipi Rwanda. So rero menya nibi ahitwaga muri prefecture ya Butare niho avoka zabanje guhingwa mu Rwanda. Ubu ni mu turere twa Huye na Gisagara ndetse n'igice gitoya cya Nyaruguru n'icya Nyanza. Abahatuye bakuze bavuga ko zatangiye guhingwa mu gihe cy'abakoloni, zikaba zarakwirakwijwe ahanini n'abari abasisita agoronome assistant agoronome ndetse nabo bitaga ba Garicol. So rero Joseph Nirikundura atuye ahitwa mu Gatoki ayise mu karere ka Gisagara. Akaba yaravutse mu mwaka w'1939. avuga ko abaturage bashishikarizwaga kuzihinga yari ingambi muri za 1950 ku kibazo cyo kumenya niba abantu barahise bazikunda. Nirikindura avuga ko byasabye igihe kuko hari n'ababonaga aho zeze ndetse bakavuga ko bo batajya inobo. Avoka zitwarwa
inkuru yakomeza ivuga ngo avoka zitwaga ibiryo by'abanyabutare kuko bagiye babyandika nabi, ubwo nanjye ni ukugira ngo ngenda ngira ngo byibuze tuze kubasha kuba twabyumva neza. Avoka zitwaga ibiryo by'abanyabutare, kuko baziryaga kenshi kuri buri funguro. Kuri ubu zabaye imari ishyushye, dore ko ubu ibasha kugurwa n'abifite ndetse n'iyo yoherejwe mu mahanga igurwa amadolari. Akaba ari avoka rero, akaba ariho hantu birimo biravuga yuko avoka yaba yarahinzwe bwa mbere cyangwa se yarabonetse bwa mbere muri Butare, ubu ngubu akaba ari mu karere ka Huye. So rero akaba ari iyo nkuru dusorejeho kugira ngo tubashe kumenya updates zacu z'uyu munsi. Reka tuze kubona muri updates z'ubutaha. Ciao ciao.